Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung, niba malam Sabtunya kamu rumpuk lem dengan kamu di dalam acara Meratuh di Aceh TV. Itu merupakan kenebah urun jamun yuh mata awai, yuh masa silam sehingga sampo anjino masa mantongna tapegat ataupun mantongna tapegah. Karena sastra jamun apabila hana yuh jamun urun si Bandung pasti hana ino. Tapi apabila nama saja dino na Bandung. Cuman dino tinggal ulah tu. Cikana bak urun si gedenya bak urun jamun. Betul. Maka ratuh ni bak malam yang marilah kita bersama-sama Ratu di Aceh TV. Cuaca bulan bangun di langit mayang, cuaca bintang tumuluh dunia, angin pilepi durui hanaban ni banyo malam kamu yo dua, kamu yo katro ahe orakan liku hadapan Bandung pemirsa muja pugarato bang betaboh karangan nyo ada awai kenibah majam maka gutanya tayang dapuga berjang bek gadoh bak gadoh dah menyoruh ganda yang meno macam hana kuburan wahai uyawa mati anu tadu pajuran muyo gadah adat patengku mita ada hana pegat gure nyan be nerla be kene bawah kene bah majam. Oleh sebabnya wahai orakan ni baknyo malam kamu nyo dua lunyo nanggrolung yang Syekh Sofian di ade pajar tino di bandam kamu dua liku hadapan mungkin munyona kejanggalan abu raya maklum kamu kun wahai orakan hana catatan buku pihana. Allah, 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 Allah. Tu ingat yo jamun cerita awai mantang tengku lontayang goh tak pandang dunia le raja-raja ni ba amatayan cukup bro akai wahai saudara lon kenu pegah nyo tabon adab nyan ada awai wahai saudara kita macita wahai orakan raja dan ajam Fir'aun raja syurita katrib alah bang talib lawit katilam Cerita katrib bayan lawit katilam di ulun tuan hawatat dengan haba betul cikun laju ne pegah rejang ba ulun tuan jino bertiga
Mungkin pemirsa wahai rekan Allah Allah nejak tayangkan dino bangyan muda. oleh sebabnya wahai urakan kita kabaran Fir'aun raja dengan macita yang tak tersayang wahai urakan tinan bak raja jitinan gedu sebagai dendayang Raja Fir'aun putih mangdonya abih hidung rakyat menyembah kenan wahai erakan dalam cerita tapi macita wahai curbang tapi macita wahai cubang han kesembahan Fir'aun raja gap nyan han gede menyan gekun Tuhan oleh tu bab nyan nyantinan fun mula gap nyan gegate kan gu tayang gedu cubang dalam istana Yandu menegate dengan tayang nublo pakaian bermacam cara puyang anu lake ni bak matanyan wahai orakan nublo li raja cuman taboh rumah tangga tinggai di tinan ngon lako gapnyan macita muda na anu taboh wahai orakan munan ku macam dalam cerita ni bakti urut ku di Tuhan wate hayrakan kumuna bala wate Fir'aun ni bak matayan tinan ujud bang kumuna bala lale macita wahai ado sugur o putro bak bineh kama Tukudi Allah perintah bapa tugut le dudo karut udonya Yan karut tugut wahai orakan laju mukalam macita muda astaghfirullah nekun matanyan Tukujud leyuh nyan anu raja wahai macita yang tata tayang Pakon cat ajam abah le gada mungkin di ati ayah nalain Tuhan cuba macita gada cerita Tangga tiplo bulu haram Firaun karam lam laut raya batangga tiplo muharam Firaun karam lam laut raya dum kaum nabi Tuhan pun
bolam tutupan Daku jirufang Hai jika kedua Soyang hantem kun Wahai urakan Daku dirupang Bak di bolam tingklah Rakyat tanpa yang judul melawan karena adatan ai perintah raja. Rakyat tanpa wahai orakan ai pate adasan Bandung cedara soyang han pate di bolam tutupan dan kemajam hai kianat raja sohan tempate wahai urakan cipolam tutupan hai lemontro raja Omban kandungo yang menan macam Patih aturan Tuhan yang muda Omban kidungo Raja kun menaman Patih aturan Menurut negara Jahe dumurung Nimba amasanya agam lepupun mungkar jahe nurung ni bak matanya inangan agam patihnya antaraga atangga ciblong ulun muharam firaun karam lam laun raya ciblong
Abih dung urung ja persembahan Abih ke Tuhan ke manusia